Telefonjada na anteni. Zdaj smo pa v Elmar, čakamo nagrajenca Mirana, da mu damo nagrado. Evo, nagrada, ki jo počakamo, tole bo izvršitev. Alfa. Dobar dan. To, te bo nagrajenc. Zdravo, Miran. Zdravo. Janko. Zdravo. Zdravo, Dijana, živijo. Bravo. Evo ga, pejc, tule malo zate, lej. Miran, iskrene čestitke, dobil si glavno nagrado v naši nagradni igri Samsung Galaxy Alpha. Jaz si bom, da tako dobro služil. Izvoli. Poglej ga, poglej ga. Pazi, da ne pade. Ja, ga poglej, ne pade. Dve roke stavi. Apa to? Apa to? Prosim, tišinos. Tišinos. Buenos danos, amigos. Sem general Elmark, imam posebnost prisegos. Danes, ko postajam lastnik telefones Samsung Galaxy Alpha, dajem častnost generalos prisegos. Telefones ne bom metal na tlas. Ne bom klicas na številkos 090. Telefones ne bom posodil nobenos človekos, razen ženos za dolgos klicos. Mislim, da je šel. Lej, tole zadnja prisega, mislim, da te ne rabiš upoštevati, bo že kako luknjo najdemo. Radio Antena.